الدين ثم الشريفة طلحة بنت أبو بكر بنت أبو بكر بن والشريفة علاوي بنت أبو بكر بن فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وسواء عليهم قرب الأحبة وأقربا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kesultanan Palembang, hadirin hadirat yang kami memberikan segala karunia tersebut. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu idh atala a'marana wa a'marakum ayyuhal hadirin wal hadirat. Alhamdulillah yang telah memanjangkan umur kita sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk hadir di majlis. Menyampaikan yang diajarkannya